Pi kalong kecing sisamo I Dr. Iki ilalong kumu para ilalong kum si para kajing trekam ulalong ru sisa ujra secretary Hakani ka video la banyo ya uba Arden Mela basayaw mo ubadai unong yalam jong ka VPP ha ka bawong ba ladon kibriu kibanapo kiban sayeng hakani ka by election MP ka bansawan Henry la ban ai tiket ya kiweipat lada kibandon lupa hapo kidon ya kadaw banyeng ya ka election Shushu Ukraine Japang ni Dr. Ricky balaklat no bakumno ka jingdo no ka yai kadai ka jingdo nong ka bakraw ya ka pertai hi baro ka wei Pi kalong kecing sisamo I Dr. Iki ilalong kumu para ilalong kum si para kajing trekam ulalong ru sisa ujra secretary upa lapen sup yang haki babon kiliang kam judon kata panong ba katas ne milai tre mo bahkan don kata kajing ya tengko ka bangin ni thot iwe kajing trekam ka basu bet namar ngal adon haki wiki polkal party na suthu ya kajing ya pher mo abai trekam tika long sisa kata kajing along kumba man i mo ka we ne kiti ki kershan yang te tenrei laringi keren ya kata teng ka than bangin penkot Dei nak kata orang shu semua bunyi don kampa ban shu pai be shu play mo play tip kamba bali penjai ke ya singa so kala dige jing tunjuk ka bakrau ya ke jing ya linti ke jonga mo ya linti kala mar ke jing ya hakapor ke bangi le kimiti bunyi pentolon ya ka kam mo lalong shisha kata u medba win ki medba apa party win ki payan ni don bon ki wiru ki non ki kam jong ka party ti kala long shisha ka jing do ka bakrau ke ya rashi bet mat kum ju ya ka party Katun nepot upi sang bensi di kota pi poi berkat bayi poi sini datang ibadallah siapa long telisa. Pi abang isai Dr. Iki ngim don jing atadian ba nama udi baik ubri buan nak ta bandon kono no jing berkat selendet David dak thong begini pen urlong ik jing anglo juga party tengam don jing atadian adu kasih ban kong but ngidon bondu ki no yalam mo ki badon kum kata kaji perhati hapo party kalau menta ngi la kan shahi bangidon ki brio napo te ri ban apply nginum khang you know te kecingdon kecing ki brio ki belum qualified napo ten ri stang la da ki brio ki napo ki bangi ngidon ki sikidon kadaw bakima ban yukun dan ni kimla ban ile kata kaya la gachong ya seka la ban wan mo ka consideration dan ka option bangin pet pa ki ikta ki brio ki ba apply na bar ten ri la da u ban po hi apply Te kumang ong ipingi don lupa ki beriu na po ki babian. Te ka party hi kan kam. Shane aban ahi ki beriu ki beriu senglang ki party bat ki beriu suhu ki kan ong